Rapporti qed jindikaw li numru ta' kumpaniji lokali b'mod konġunt ippreżentaw offerta sabiex jieħdu taħt idejhom il-Bank HSBC f'pajjiżna. Skont sorsi li tkellmu ma' Times of Malta jidher illi 12 il-kumpanija li jinkludu lil Azzopardi Group, Gazan Group, Virtu Holdings u l-kap eżekuttiv tal-Lombard Bank, Joe Side, xaħtu offerta fl-imkien sabiex jieħdu taħt idejhom il-Bank HSBC. Meta Azzopardi Group u Gazan Group kienu kuntattjati mit-Times dawn irrifjutaw li jikkommentaw dwar l-offerta. B'kellima għal dawn il-kumpaniji jappellaw sabiex ma jsirux spekulazzjonijiet. Fil-waqt li l-kumpanija Virtu Ferries tqarret illi mhux magħrufa dwar l-involviment tal-kumpanija f'din l-offerta. L-offerta possibbli ta' dan il-grupp ta' kumpaniji mistennija tkun l-ewwel ta' xorta tagħha, hekk kif tinkludi numru ta' investituri privati u mhux bankijiet stabbiliti. Bit-Times tispjega li skont sorsi mill-industrija jidher li l-Bank Ċentrali Ewropew li jrid jiffirma d-dil tal-bejħ tal-Bank HSBC kapaċi jesprimi dubju dwar it-trasferiment ta' bank lill-investituri privati. Lura f'Settembru tal-2024 il-Bank HSBC Malta kien iddikjara li se jkun qed jitlaq minn pajjiżna. Bl-APS juri l-interessi li jieħu taħt idejh dan il-bank, dan apparti li jintwera interess anke mill-Bank Ungheriż OTP.